Lijepi pozdrav iz slagalice i dobrodošli u novi tjedni savjet. Danas o području organizacije vremena, odnosno evidentiranju jedne master liste, da tako kažem, za pojedince ili za cijelu obitelj vezano za raspored potrebnih preventivnih ili redovitih kontrolnih medicinskih pregleda. Stvari koje vrlo često zaboravljamo, stvari koje od zubara preko nekakvih ženskih redovitih godišnjih pregleda i tako dalje, jer eto, tu se to negdje nalazi u glavi, imamo neku medicinsku dokumentaciju, ali eto, nismo kronični bolesnici, nemamo nekih većih tegoba i takve stvari uvijek nekako se dešava da ne planiramo zapravo adekvatno, nego ih obavljamo onako u hodu. Da se to ne bi događalo i da ne bi eventualno iz nekakvih zaista konkretnih tegoba proizašli problemi tipa naručivanje u zadnji čas pa onda čekanje predugo na nekakav pregled, pokušajte se potruditi i sastaviti jednu listu recimo ako se radi o obitelji po članu, po imenu, jel tako, sa svim godišnjim redovnim pregledima koje je potrebno obavljati. To naravno ima isključivo i jedino svrhu da bude baza podataka iz koje onda potrebne aktivnosti, odnosno konkretni zadaci i termini ulaze u vaše mjesečne, odnosno tjedne rasporede, a onda i u adekvatne dnevne liste. To znači da je svaki od tih pregleda unaprijed planiran, odlučeno kada i zašto i tko treba otići kamo i onda će to sve skupa biti poznato na vrijeme i vrlo lako usklađeno sa vašim ostalim obavezama kojih sigurno nemate malo. Evo, dakle, napravite evidenciju svih potrebnih redovnih godišnjih medicinskih pregleda za vas i vašu obitelj. Lijepi pozdrav iz slagalice.